Utembera muri inkambi ya Mahama iri ku birometero bisaga 3 urabona ko ubuzima busa nk'ubusanzwe kuko benshi bahugiye mu bintu bitandukanye. Hari abari gukora isuku, gutunganya amafunguro ndetse n'abari mu bushabitsi nk'ubucuruzi. Bamwe mu babashije gucuruza baravuga ko ubuzima bwahindutse, batagishingira gusa ku nkunga bahabwaga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Nyene nahereye hatonya, ubu nyene ndamaze kwisununuraho gatonya. Ubuzima bwarahindutse kuko icyo gihe naronka imfashanyo gusa, sinaronka nkuri impuzu y'abana, sinaronka kundo ikambambiri y'umwana ntakoze kwajyagarama ngo gurishe, ariko ubu ndagura ikambambiri y'umwana nkamwambika nanjye nkiyambika. Akazi kanje nkora no gucuruza ibintu by'amayinite, nkakora na mobile money nyene n'utundi tuntu dusanzwe two gucuruza. Turashaka ibintu byo gukora kandi tukiteza imbere tukabona atakibazo tugatunga n'umuryango neza. Hanyuma nishakamo ibisubizo, nkura udufaranga kwigarama baduha, ntangura ndonka igishoro cyo gukora hano mwari no soko. Izi mpunzi zivuga ko zikiza mu mwaka wa 2015 ubwo zavaga mu Burundi kubera umutekano muke, zari zifite ikibazo gikomeye cy'ibicanwa, ariko iki kiragenda gikemuka kuko ubu bahabwa gaze bifashisha bateka. Gaze busasura dufasha rwose, nk'ubu tugicana inkwi nazo twabona, ariko ubu naho bayiduhaye turabona akamaro kanini dufitiye. Ego nta minota myinshi dutwara yo guteka, twara minota mike cyane. Anakarusha cyane rero cyane gakomeye rwose. Gusa aba barundi bavuga ko ubuzima atari bwiza kuri bose nyuma yaho imfashanyo bahabwaga igabanyirijwe. Ibyo ngo byatumye hari abajya mu byiciro bitagenerwa ubufasha. Rero muri rusange ntabwo imeze neza kubera ko ubuhaje ibintu by'igiciro. Abantu bose ntago ariko babona ifashanyo ya pamu. Hari abantu bari mu cyiciro cya mbere, hari abari mu cya kabiri, hari mu cya gatatu. Iyo babajije ku cyo gusubira mu gihugu baturutsemo cy'u Burundi bakubwira ko bahabwa amakuru yuko amahoro ataraboneka. Hano hari impunzi bitandukanye, hari impunzi za politike. Iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka, ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje. Ubuyobozi bw'iyi nkambi ya Mahama bwemeza ko ubuzima bugenda buhinduka. Buvuga ko gutaha ari ubushake bwa buri umwe, uretse ko ngo hari n'abataha bakongera bakagaruka nk'uko Bwana Jean Bosco kwibishatsi uvugiriza impunzi abivuga. Bese umuntu ataka ubushake bwiwe, nabagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake, haro twagiye tubona bariko baragaruka kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuvamo cy'u Burundi. Aba barundi bari mu Rwanda kuva mu myaka 8 ishize, bamwe muri bo bagenda bataha bagasubira iwabo. Aha hari abarundi basaga 39,000 bahabana na bagenzi babo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaga 18,000 ndetse n'abandi 16 babimukira baturutse ahandi bagishakisha ibihugu bibakira. Abayobora iyi nkambi bavuga ko leta y'u Burundi ariyo itera intambwe yo kuza gushishikariza abarundi gutaha nubwo badataha bose, ibidakorwa ku banyekongo bamaze mu Rwanda imyaka isaga 20. Fulgence Kizwera, Ijwi ry'Amerika, i Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda.